Nagsakit tirik na tayo no. Adu, dagi napatag kada tayo ti biyag tayo kat mapukaw. I'm referring dagiti tatao kat mapukaw da, manunada, sakit da. Mabuya tayo tirigat kan padas da. Nagsakit tirik na tayo no, aday ti may nga banag kan sanikwa nga karkarigatan kat biglalanan nga mapukaw. Takawan da. The worst is in regalo da kada tayo dagiti special nga tatawa da tayo kat biglalanan nga nawan. Ano dagiti banag nga naitod kada tayo? For some, ada dagiti ko natin nga tawid. Dagiti tawid nga daga and tinadu mga awanan, tawid ti eskwela, tawid nga pamagbaga kat nabaknang da. Tawid iti panang ikarkararag ti tao kanya da. These are considered nga kung natin nga tawid kada tayo. Nga ititod iti tao kada tayo. Namnong gapusta dati iti daga dagiti kat na materialan nga tawid kat ada ti tiyempo kan posibilidad nga mapukaw dagiti. Dati tiyempo iti 1 Peter kat kasto iti napasamak. Dagiti Kristiyano nga isu iti nang ipapasan da iti uungat kan buisit nga rit na nga kunada ita kayo iti nang poor ti syudad tayo. Nagadurag iti napukaw kada tayo and even gapus ti kalukuan kan kinakatok ni ari nga Nero iti nga isu na tinang poor iti syudad nga gapus ta kayat nga patuunan ti syudad kat maditi kaduan stable lang kan established dagiti structure. Ti solusyon na di akat pura na di tapno mapilitan ti tao ngagpatuon ti dakdakkel nga syudad. Ini di chimpo nga pinura na naguwala ti tao nga nang ekspektar nga nakasjay ti panagwala da. To the point nga mabutang isu na nga ma-impeach. Napukaw na ti suporta ti tao no kaspangarigan. So ti kaspa na kat ada dagiti grupo ti tao nga kagungura nga kanan nga may report kanya nga buis ti tao. And they were called Christians. Iti lugar na. They were hated. They were not accepted by the people. And kung ano hiniro, dagita ti tao nga nang rason, apay nga nadadahal ka napuran ti syudad tayo. Isudat ti rason. Itatan niya isudat ti syudad tayo. Poor tayo syudad. And all the blame kanang ungat kan syudot ti ulo dagiti tao ini. They all placed it to the Christians to the point nga ipanday suda iti di ko natin arena nga paglalabanan dagiti gladiators nga may nga entertainment nga buy-buyan nga pagragragsakan ti tao dagiti Kristiyano when they were being thrown iti arena nga kalabanan da ti leon or ipakanda isuda ti leon and may nga entertainment dati simpuda gapos lang ti asasar iti butbutang dagiti tao dagiti mga Kristiyano they ran away. That's why they were called scattered abroad, diaspora. Tin mataray na dagiti ayatan da nga nas nasyon, diti ayatan da nga lugar da. Napukaw da iti trabaho da. Napukaw da iti balay da, napukaw da iti relasyon dagiti pampamilya da nga mamati kanya da. Iti pamati, napukaw da dagiti urnong da, dagiti pundar da, inkarkarigatan ng inurunungan, and they're being treated nga malas ti and all dagiti pagpudpudutan iti tatawa. Isudat na kasentro na. Awan laya ti dadu mga tao dito nga isuda lakamot iti pagpudpudutan na. And that happened to the Christians. And iti lugluwad na. There is a great struggle iti part dagiti Kristiyano. They have lost their work, their job, their lands, dagiti tawid iti pampamilyada, their ancestors. Dagiti aming nga pundar da ijay, they have lost it. Ti respeto ti tao, ti mayat kakagano, napukaw da ijay. Tinapintas nga naganda, awanan yung napintas nga naganda. Wanted, DJ latan. And Peter saw dati nga problema. He saw this great problem and he addressed to encourage these people who've lost many things to do that. By encouraging them, yes, you have lost many things dito daga. But let me remind you, han tayo nga agbayag dito daga, iti pudpudno nga sanikwa tayo kan tawid tayo, katagukuray ni langit.
In 1 Peter chapter 1 verse 3, kuna ni Pedro, bless the God and Father of our Lord Jesus Christ. Agyaman tayo lata, kini Diyos nga. It is the same statement kay baga ni Job when he lost everything in its time, right? Napukaw na ti biyag dagiti anak na, dagiti sanikwa na, tinakaw na, imay dagiti pirata, iti disirto, at inala dati amamin kanya na. Iti napasamak ti biyag ni Job, uray ti health na pinakibyangan ni Satanas. And uray pa'y iti suporta na kinibagat na. Hangkapay lang ay lulod niya po Diyos kat hangkapay lang matay. And yet kuna na sila labusak ngayon may dito daga. Niya po Diyos tinangitan dagitoy kat na kuna na ngalaan na. Maraydayaw itinangan na po Diyos. Palubos ko ngalaan na. In our loss, the same thing na naulit itibiyag ni Pedro. He said, kuna na, maraydayaw ti Diyos. Maraydayaw ti Diyos nga Ama. Niya po tayo nga Iso Kristo. Because uray lukas to nga napukawan tayo tinagado. Dahito nga Diyos kathan nga naimot kada tayo in the area of spiritual nga inheritance kad properties. Hana nga imot nga ada tidaktakkel nga intud na nga sukat na dagiti earthly temporary things. Nga niya po Diyos hindi nagboluntaryo ni Kristo Jesus nga siyak ti matay nga mga karo ti baso nga ti tao. Mabalimat nga kunan hanga sika. But he said, sige nga ron, hanangin imot ni Jesu Kristo. He gave His only begotten Son. His Son, when He volunteered that time, He willingly gave us by His love, by His concern iti tao. Intag na ni Jesu Kristo. Di ko na tayo ng earthly possessions that you have lost. Kuna ni Pedro, hanyo nga ilan sa ti panunod ti jay. We are just pilgrims dito daga. This is not our permanent home, but rather it is just a temporary place nga pagiganan tayo. Our permanent place is eternity in heaven. And di jay ti maysa nga ipanyo tinamnamayo nga we will not all live here nga agbiag tayo. There is a place in sagana ni Apo where God promises nga dati tawid tayo nga iso ti eternidad nga pagyanan tayo, and He is referring to heaven, to the heavenly inheritance. Kuna na pa, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Mark the word Lord. That is equality with God the Father. That is a title that is being used can God the Father. And markaan niyo yung word nga Father of our Lord Jesus Christ. John 5:18, it implies equality with the Lord Jesus Christ. And I am so thankful for who He is. And I am so thankful na isunay ti Diyos tayo. And kuna ni Pedro, according to His abundant mercy, I thank the Lord because iti palalo pa'y nagluplop. Yes nga sina. Agong overflow. Haan nga malapdan nagluplop. Yes nga sina. Even to the point nga we are deserving to experience iti hell. Tinanggal na tiungat na. Katinparsak na tiungat na kini Kristo Jesus. Ngayon, papas na tiungat na. Gapos tiyasin na lang kada tayo. And be thankful to the Lord that you are one of God's elect. Nga na kayo, itinang ipapasa na. Itiungat na kini Kristo Jesus. Tibasol yun. Nagda kayo, kat napili kayo. Nabano kayo. Narejectar kayo iti tao. Handa kayo kaya ti tao. Da kayo tinapili nga wanted ng tisagwa na ti Diyusan. Da kayo ti espesyal na tao na. Nga nang ipakitaan na ti asin na. Da kayo tinapili nga pagpupunutan ti tao ng tisagwa na ti Diyos. Da kayo ti pinili na. Nga nang itudan na. Iti asin. Ang parapol ka na yan na. Nga imbis nga da kayo. Naingayon kayo nga maukom. Inispal na kayo niya Apo Diyos. Kat di dyan ti pagyamanan nyo. Gapos ti asin ti Diyos ka na kayo. Kung ano pa dito and hath begotten us again. Ano ka din napansin? He did not only give you and sustain your life.
but He hath given you eternal life. He is referring to a born-again life. Inikan na kayo tibiyag iti Diyos. And when we say born again, the life of God in the soul of man, He extended the life kada kayo. He gave you life. That you are willing na maawatan ni Yesu Kristo. Inikan na kayo tibiyag iti Diyos. Not only the life, the physical, but He included eternal life, the spiritual. And you know what? This is a living hope. Kunana jay, unto a living hope by the resurrection of Jesus Christ. And we call this a living hope. The world calls you fool, tampat ng tamtamida. Dahil tagamina sila maruwang. But God said, no. The world calls you fools. But God calls you hope, hopeful, people of hope. Because you have placed your faith, it is ibibiyag ng Diyos ni Yesu Kristo. And that is our hope. Without the resurrection, all the promise of inheritance, heavenly inheritance, all the promise iti mercy na, what's the use? The resurrection of Christ validates kamang panagnak nga iti asin na katahan nga sayang. Iti provision na ti salvation na katahan nga sayang. Kan ura iti intad na iti verse 4, inikan na tayo ituan ni inheritance. Could you see this? There is an inheritance that has been given kada tayo. It is an eternal inheritance, heavenly inheritance, incorruptible, han nga maibis, han nga mabuyok, han nga glati. The body that is waiting for us, the joy, the eternal joy nga ada kada tayo di langit, the peace, the eternal peace that we have, the peace with God that forever nga peace ti Diyos, the peace nga ada tayo to di heaven, the place, the residence, the eternal place. It will not be rotten, it will not decay. Tawid nila, ito ni Diyos. Kung na pa'y undefiled, han nga marugitan. It will never be corrupted by sin. It is because it is made by a pure God, a holy God. It is a holy place. And sin can never enter it way. Awan itipik to di baso dito eh. That is the promise. And that faded not away. Nadaduma, napintas ti first. Naman ang magkukupas. Baliktad tilubong tata. Taruyo ko na nga tattered denim. No nabut-butan ni gamit ka may isa. Ang ngina pa ini. Nagninamot tita nga but nga pantalon. It is ang one ang nitiyapo. The beauty of this place, the permanence of this place, the eternality of God's promise, eternal body and eternal residence and relationship, peace and joy and happiness and gladness and righteousness, hunting ang baspaso ng langit. It will not fade away. It will not change by time. It will not be subject na oray manungat simpo. Kupas nila. It will remain the same, eternal, pure, undefiled, hanggang mabuyok. And that is being reserved in heaven. Referring that all your service, all your sufferings did you the guy will be rewarded and it will be remembered by God. And all those are waiting in the heaven na kayong anak ng mga taon dito. Kung ano pa who are kept by the power of God. Nagano the security system. Nung protektaran ti may nga ba, there is ko natin armored car, armored vest, armored uniform, armored nga dagiti gamit, CCTV, dagiti ko natin yung passcode, tapno masekuran iti gadgets tayo o dagiti nabanuro kada tayo to protect nga awan ti basta mangkut-kutikan manggagalaw. It is ang wana niya po Diyos. All these possessions, ngintod niya kung insagana kada tayo di langit, are kept by the power of God. That even the devil could not take
and makibiyang dito because it is being secured in the power it is. And who are we nga magsukat day? Sino iti mangitaray dito? Awan! How can we receive it? It is through faith. How can I possess this eternal? How can I be a beneficiary nga manglakam dito yung eternal nga inheritance? There is only one way, my friend. And the Bible says it is only by faith. It is not by works. It is not by ceremony. It is not by religion. It is not by anything in this world. It is nothing. It is not by anything that you will do and that you can do. But it is only by faith unto salvation. Referring to the gospel of Jesus Christ. By fully trusting His finished work. That's it. Apeng nga ngayon ang pelang ni Jai. Han mga mabaling ay trabawan dito. This is God's expression of mercy that you do not need to earn for it. It is grace. This can be received by faith. Kada kayo nga nagtalaw, kunana kada kayo, nang tangkami na, dayta gamin, kapamapamati, dayta, awanen. Nung kunana niya po niyo, saan nga sayang di pamati. Because gapus ti pamati kini Kristo Jesus, na ikari nga na kayo iti manglakam na kita. And it is ready to be given the chimpo, iti last time, referring to your last breath, referring ti panagumay niya po Diyos. My friend, God is so excited nga malakam mo na iti nga liliwak ng konsolasyon mo. Embody na ka ti Diyos, haan! Buy-buyan na ka ti Diyos, haan! So, kunada ka na tayo. Datayo ti kakasi nga tao dito daga. Killjoy. Kung natin sa no. The people call us fools, wasting our time. But God says, da kayo ti tao, nga ada ti kapapanan nga biyag. Gabusta da ti agong ure kada kayo tilikudan na ti dahi ti biyag. Gabus kini Kristo at tinanakyo. Sa apay ko matatalkam ni Kristo. Sa apay ko mataputputan ti pamatin ni Kristo Jesus. Gapustahan nga, naibot ka nga han nga ulbud. Dahito yung nangikari. Iti tawid. Ganito. Kapsat. Keep on. Niya ako iti mangidalan. Kan mangito iti namnama. Kan magpalagip man ang kada kayo. Naaro tinapukaw tayo dito daga. Gapusti pamati. Yung tinikudan na iti dahito yung daga. Awan gaya may tinapukaw tayo. Ado tinagunod tayo. Gapusti pamati tayo kani Kristo Jesus. Sunghan mga putputan na itang pamati. Tahan nga ulbud din ang isalakan na kanyang. Nagsaw-saw iti kari. Nga handa nga matupad. God bless you.